Nwithirite wina ntuko ya girinko etoni nende kendero chetoro bweruare yeye moyara twithirite tukubangana iria ntuko yeruare Badatu ba biashara barabara irweni al-Shabab kuthikweruare ndene awandi ya kithe Atongeria bomba UDA kwa togeni ngabana kaira Mwangaza na nende baimwira kama kanonto ithirikarine Bunge kile komeneria mutiana kirengo akiba kunjera kari onde mu biashara mantilio reti njori ncheki kwa viria kirumi kimerene kamera Dini ya Kiislamu kungwera Idul Fitri ya Kenya bakurombo kiri na yodirikari utegera madini ya mandagitari kenda kudhiria mugomo Manaitwa madhithi ya horobweru ni Purity Richard na Ngeto Phineas Imana ndeto cheweru dhemo ikambiria dha icho chiongwa Atongeria bamwe bakiama kia UDA koma saudimenti bachumirite kwa togeni gabana kaira Mwangaza kiamene kiontuko inkai nyuma ye kikuthongera kuo baremwira kethura nende no kuari ndene ya Kenya Kwanza gabana kawira mukiro kiamene ki UDA ni mwandiki munene Cleophas Malala na mukarigite Cecily Mbarire mwandiki twandeto mutugi kareno twambiria nachio na atuitore antu ba saudimenti members ba UDA onde connecta wao na members baba did recruitment one coordinators na polling station coordinators baba did registration tababa leaja ni bamwe ba memba na tongeria bakiama kia UDA kuma mirigene ya Southimenti baada bore na moroto yo kugwata mbarunga bana wa Meru kawira Mwangaza itagarira wira gutonya kiamene kia UDA na nkuruki batu wa kiama iki gitengite mirango ro kwenda utonya ku bakiugeta garira uri angabana Mwangaza gutonya kiamene giki ndigatuma Meru eguneke bunene kuma kirithirikari nene Tongere tune Daktari William Ruto. To welcome everybody. Oroli bia mene bubinge, especially ba sitting. Ato ine UDA na kinya baba leku, baba le UDA pamene gwetekeria mama, tuntu pate temu mtumwe. Pate tuendaga members na kenda tuemba kwetha twena numbers kinya 2027. Kagita ugeria kuthugania kuingira mama, tuntu tukona kirengo giciawira kurita na kuja kiamene ki UDA ngwataniro ndene ya Meru County na kina Kenya sao awangavana kawira Mwangaza ibwaga nontu botara ku join UDA inkomiantuko mwisho buruki nye campaign okay akurika na ndarungamire awe nontu indonekera kedene ku ko uri to karibisha ke kiama kia UDA katukumenya pawero kamatete we mwekuru ndene Meru na itukumenya ngwiro kuruta ndene Meru na itukumenya kawatana na wa president yora gukaribishira no retekeria watanete na president yetu Meru etechoka nyuma kingi kumirite migambo nkurani kumania na etagarira ngabana Mwangaza gutonya kiamene kia UDA ni borite ngabana Mwangaza kuigwa ngandite kiamene giki na kaigwa kimakwa ni mutongeria kinyore ku ngabana yetu atiri kote muntu mwene kiama kebara bonde batari ke kiama ndene Meru ote wai mwene kiama ikiamemba bonde ukuma kiamene tore antu bakiama tuinde itoko wata jara weje oritanirie ngwe na president yetu nanganire UDA na hii chama ya mtu na tulienda kuhakikisha 2027 ikikinya kila mtu amejisajili ndani ya chama cha UDA mtu onde muringi kuro ndene Meru County tukamukaribisha amana mama bonde batonye kiamene kia UDA kinya msunjo yuonda imo ni antu bakaringa kura ko wetekeria mtu endero kwenda kutonya kia UDA atonye kia UDA tuinde tu yatoringerwa kura imwanainti mwanachama o UDA muthiene ni ntumwa kiria atongeria barabara kiamene iki kia UDA na barigwa batenganiri nitagarira ngabana Mwangaza gutonya ku amemba na atongeria babare boda baibange kucheberia na te muntu kinyo mwokeja gutisha bange baraba kwenda tonya gitine kia UDA mbere seneta wetu Kathuri Murungi kethera kuigua kire mwe kiama gitu kia UDA afunge virago na ende
kwa ungaba na aigua atio maketishwa uturo imuntu kinyoriko twere MCAs beto kethira no kuigua atio nganira kiamene kia UDA kanyanga kubwa na nondo twite kaniritie na slogan ya Ruto kiama getu kiasira kana tuwa member na itwite kaniritie kiama giki no mwanka gitire akariba merungugi na nondo ngavana wetu ari independent kuma gĩcigo mbunge kĩa Southiment nkĩripotera ndeto cia werũ rĩakwa rĩetwa nĩ Mũtungi Kare. Ngine kuni ati kariba mare bachumiritie kumeneria siasa cha mwaka ya 2027 irachithirite Ikiringa wa county ethrakanithi na Kinyamara ni bakuga tungiria bane ndi batigane na china barumire wit na mbere na siasa nonto tibone ndi kubatire bari siasa cha kingpin kirigete kya gavana na ubunge ni kubanochia na nibethire nende Kinyabakira wagitumira rais atethirite Kinyandrakanithi mweri muthiru yabura bethirite baikairo wirane bamwe bakarikĩrĩ gĩcigo mbunge kĩa Marendi bameneretie ũringibwa cia atongoria bao ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi bakiugaga gũtirĩ na mothi na mbere mara makuoneka kagita kawarĩra cia ithiĩte na mbere kũmata tũkũringana na ntoma batejaga gũkũ rĩu kĩntũ bakũringa siasa nĩ kũringĩra kamemeni tukiuga ni kaba bakiuga kaba kwenda kudura ngabana na mbuga mbesa yuka bagira lebo ite kwenda jiririswa nkokodara kanidi twana tedio tio twe masinani twe mpuluni bagira mpuluni tole na twene tukoligala mono tukendelea ale ona bukeja goko biyobo ba mbali kaboligala kero gatotiendelea ganeke lele taiba ba tene ate longa mbeta nto bwa kingping kale kana oswa kingping wa amuromi na oswa mtoka rwa mone bulu baune bo batore ni vya goko anto beja batore maendeleo ni kingping kende kya kama na president ya mweta ko kingping anto bakora amonto mando ya kingping bariuga atongoria baba tayari ibagaire na muoroto wa mwaka 2027 na bota karino achiacha bakwegwa bati kuona mothi na mbere kana berwa bora baguchirirwa kagita gaka kuto kode na loje tugekiro matangi metu Susan Mwindu ne mutori wetu tole akwe muno nwe Niaja atone kaliesa location Susani wena kaleke njoni nembu yetu twauga nebatiga siasa tokaringo kaola tukasa kolania ndewa na ntigwa amwe nabo bariuga iba kwenda kumenya bora kwathire na mutongoru wa mugongo Ndagitari William Ruto kwari na wira ne akethirwa hakiriunga ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi mweru 3 na thaino mweru 3 no wathirire nde turenda atire antu baba kwitwa kingping muromi kaleke na turoba kilani baba gitinda ino na Susan wangu wa Mwindu ni balunga batwira atire president kandi ale akweja guku na arae mweji kike tumetala akweja nembi na arae melo miaka maitata 20 kubaka ya melo akire nyaka no atindaga embu Tharaka Nithi anande pitwae ateja guku niki tutemwije base kuba lewe yanko uri atire akeja mbarani atia anto kimpimba uswa anto raina ya sani bara tonyine kaile Mwindu alenda bana kaleke no alenda bana na Mwindu no human life president ya mwezi 15 mweri wa 3 mwangira raino te mukinyu katoligalete tukiligala kedwa kiendeke kabo president na ngabana wetu kakoruta wira atia koko tio tote maendeleo ndele jeto koko tugulagirwe Eliampu ne tonto nati mero centro na ale baradia baronde kilo mount the president kato koligala atele kati yo tote president ko tutomba ko taterwa to president ya jana gwetu Kiripotera Werũ TV kuma gĩcigo mbunge kĩa Mara mbitagwa Martin Mogambi ngine kuna timu bunge wegembe Central Dan Kili na menete mbunge otene kyoba Ikiringo na muchore ngabana Kawira Mwangaza James Mutia nikira kugani bonjere akari na gutambi rongo bwegiwe na minister borimi mitekalento rikoma ya madina ya mira na ugete ende bakubangani muchemanyo na Rais Ruto yenda kwari kemira na munoko chwa thoko yakyo Mubunge wa Yembe gatigati Dan Kili leo ni ameneretio lwale mubunge wa gĩcigo bunge gĩkĩ na ule no ambassador ande ya Kenya ande ya Somalia koba Ikiringo amona chief officer wa urutungu bwa mwingi kaunti ya Meru James Mutia no ntubako dina mbere ko Njerumena
kira karibai gembe na kuringithania kari na weta mubunge amo na waziri wa uremi Mithika Linturi. Kwe muntu kwenda kuturinganithia na kwe muntu kwenda kuthugia miraa methi otheri na ati direct beneficiary wa miraa ni mwana siasa ukwenda utumira siasa airiukia njambene ukulugira ndu anesha miraa lakini ankwenda mwira utigwa menya kwa miraa uwise mantu amere ikile na no kenle kwaria mantu ayo na no kenle omethetera nontu uni therege onyo metami miraa na miraa ni uni na binde biondi miraa kuno mwanga methetere na mwanga ndomenyo sembamba na inkiaria mantu amere mbitho angime anata nkua na ntumbo ko sangaria mantu amera kulingana Kiele atongerie baba hamwe na mutongeri ongi urenda gitika MCA kithurano ngituku bethire to bakiario rongo kenda kureta andu amirani na gwikire gisiasa miraa egumwe siasa miraa egumwe siasa na weta muntu weri ucokiria gisiasa aitumaira miraa nontu miraa isa cash crop nikimera kietuka kuruta biashara na biashara itawa biashara boka obukura no bokeleanwa bwasikisana no amone leo nto kwenda kuongela mbesa no nto kwenda bokinya tueu tekua okay ugume siasa ogua ndo murengo fulani no mwanka mpure ngania oitumaira miraa hapana ule lugenge otumira my friend Kiele aliuga giutati na bula tongera baba bakwila antu utibomba gutejaniria arimi ba miraa kimela kila kimulelete na kumukelia mpaka tukamubunge umuntu ro kuona yakombo nchambia na mantu amira na ulwe nontu uni ndikire kondi nkira antu kabanga tete kya mbunge lakini nkebande miraene nontu ni ombisie na ndio ndona matunda ayo saidi nya kubande mbunge kou ukagobania muntu aita kubanga athwanie niyo aciogiria gisiasa kana niyo aitia gisiasa nontu bakura kilo murongo ero kuana wira antu bamere bakaiba kadi we murongo na antu bamira bonde wese uni ntiba shambia na bese ndi muntu na bese ndi bathetaira bungo joigembe gatigati haliga Rais William Ruto nwe na rubungoro lwa milango ya gukila kwa miraa gwetukila waziri wae Mithika Linturi na aremi babatele gutigira mathina monde makimera giki ni magukinyira waziri Linturi Kiele akiuga bota bunge ba county ya Meru ni babanganite mucemanio na Rais William Ruto kenda kuleithiria bola bagaukiria thoko ya kimera giki ndeingi ta Djibouti, South Africa amwe na DRC. Capacity yo solve the nation miraa ni president through waziri nonto waziri Mithika Linturi winkenda kwa na Ruto wa nyanka muninga thimu ate metonga nyanka thile gomia nyanka muninga thimu ate kwa metonga lakini Linturi aracia na Ruto karibu kila siku ko batu itubweta kwa Linturi akiaracia na Ruto tukari no boya akaria Ruto amonele ya tukwenda ko twena manto mengi tukubangania miraa o me Kenya Kongo itubanganite tayari na president ya committee kwa na mwenzake kenda batu bangira manto yo no kutugite Kongo ni aite regional okamukwa kaitenga ku baringanira amwe obabangani niyo yaite challenge lakini we are on the process of doing the same ko manto mengi tukubanga kuhusu ya miraa na ko ginya mundu ngwe ntu ngwe Kiele ya bwera ni asola wetundu kumbe ti asola wetundu no tisi ndi asola wetundu ndi yonde ni ndi asola wetundu na ni simbura miraa na ndi muntu miraa uinda na niembe kubanga mantu yau na ndenda atongela capacity tutumira ndo Ethiopia bakorwa na Somalia thai toya nafasi batwe twegulugira rais yetu na imantu abangigite na indariti na chairman yetu wa Meru MPs tubwide musemani immediately tuita kuona president kuhusu mantu yau ya ndo Ethiopia kenda tutumia nafasi yau lakini koburugika all in all ote ya thoga bano toka banga u na arimi betu na ngondo bacu ora nturo bacu aguma tene oinde muthetienu nkendelea buthetera na nkendelea burungamira na baba na chokochoko si orongo ni umwana kiundu wero buya kiundu gikaura kuma muji munene Nairobi Beta Antony Rangi wa Kathenya. Nyuma y'ikundi kyarimi na biashara be miraa igoro kwareria wambiria boende bo miraa kumeru areje ko mantele mu biashara na kodria nende njuri ncheke kuyamwe na kwebiria kirumi kirake kirunji mozi biashara ne unende teketana mbere kurukino lotete kiara ke governor muchemanione yojuma mozi mweli 3 mantele kyuga Anthony Bedretini ndibagiato kinya kwende miraa ontopora kuibotonyeri ne siasa na kuabone ndibutitira butitira kya kono kya kimeraki bisi thoko elanda ni bora totere kayo kumiru siasa loko e Holland bora totere kayo kumiru siasa ando bara mo bara uba beta kuina
kero landa ni bange baro wanga baweta gwina anto atothiata procedure shekurura mira tokuiraura na ende kulingana na mubiashara Anjiko Mantere wa mira kwa igita ariraja aliwa kwina gwati ibwa kinya thoko ya Somalia kura akaire ukaya kwithirwa antu pakathi inambe na kuendelea gutumiro gisiasa na kunjirwa nikenda abarega na gutua mira na ugu bukaithirwa bure gwati ikire antu barabare magamira na kinya biashara babongwa antu betu itu muntu oritho rimwe atira watangire batu tutierie mwanka thaitho kwa mwaki dunia yonthe ya Somalia achore betu a Tanzania barere mira Uganda ibarere Ethiopia itekinya so kindi nyiri ituthiurunkirite inthi mwaki itwetikirite kwendia mira Somalia kwa antu betu itubulgwetho atwin makini muno ndikurwa ari mirene mugandiso na kinya yoke kwenda Ottawa no mira yaura amirura tukalaumu ikawira Fethi Mwangasa no kufandi na yo na itorie au atutumira mutia kufandi maandamano yaya bwethi athero rwari na yaya bwethi kengo na itorie kawira au atoba fandi so ndenda manda mungabana wa Meru aitoriwe incitement wako bwethi athero gaiti na kengo through muntu wetwa mutia imbia kuthithiria mira incitement na manto ya mira na we ntaibu nyantu kwemwaretie manto ya mira Nkoroki Mantere aliwa kinya onto uboye kirumi kiage kwirikana kiarumanirwe ntu enjo mosi kire muchemania wa mairi thatu no akithite nambe na kwangaratania thoko ino ya mira na ukaya kwithirwa kurubanjuri iba kwenda bwega iba bumirie na rua batigire iba koria kirumi giku nikenda mira ethi nambe na kwagira boka barombere baro kinya ukethwa tu boromba mira kuria thionko theri no kabutwa ibe tumire twetigiria batua na toro wende kinya tho antuko mwanje itirathira na muntu ipati neto miaka 40 nwe customer tora munene nwe ora tu consumer ni kugura turitambia cietu na obo tushinda o tora kinya getho tukoromba mire gure thionko wandomia ibe tumire tubetikiria batua mira bila masareti bathiria thionko cio Jumamosi tukaranthe nabo ntukwira mira yetere Somalia etetikire torumanete anto ba Somalia bagure batekwenda mire rumi a Somalia bachoke baranie na Meru na bari piu bare akure mireu baruwa kinya yeta batere ano mwankare mu Meru abathanie mira na Rosafi ruba karea eoro tweko watanira abo esho tuko towa mira ne tuwe kweta renge mira ya ethwa mireu bararere mira renge yetatani saindi 15 bawa tutekwenda mire rumi mwankare ya Meru bakawatanira iro mireke ya otuko mireu etu irwa rendika kura elenkanirwe saindi na inya thirikari to ingilia yari ya president ura yantu iba watanira mira netuwe katukoromba murungu inyeru ari nio etike kuria weta no ndu bafujo yoneka karuiro gogera ko idethia roi na korumana yari anjendewe na ndenda ndu beto baminyere ndira technology ne yere ndiroka itaro orumane muntu ora we Somalia ori imbibira bikodetaro ndo kilipu ibo toma ero mira nerumerwe kinya wewe momero re ogetha nyama irumi ogero nto ibirumi wenda kuria so tumenyere ni muno kirumi kitu kuruma mira tukuruma na dietora mira kya turetera thina wina pinsani beto lerua inya baba mira yetawa muguka akiendie mira yake Mombasa na Nairobi akienda oshuna na thoko yetu emira akera mu customer mira ye mero kare nerumi muntu are ndenda kwira njuri yetu chairman katheri ndonera kurbanjuri bakiara cioro bakoya tuimucetho ibe itorirwa ari baritekirera barita direction bere anto beto tekirumi kireo na bauri ome bakworia ogwende akiromba kinya keri kiria tongeria abonthe bagisiasa na kinya minister ametheka alentore totore atongoria twenthe twastumiana ka tukalaumiana tugira na bwenthe babwethire mucamano batu twabwethite mucamano na nkoro entheru na twarombete Amiru turomie mirantu kwimwa kino ntobo mucamanio ku tutaite kurumana na tutaite kuruma viongozi twekirite agenda na tuinjagiro twachunwa Kenya mitheka iwasirio consistency 290 kinya to amuruma na consistency ingia kuritira ngwe na sio mwonga 286 minus 0% so debo tomba kwetho tukiruma mitheka na tukenda atutethia kamitheka waziri wa agriculture Kenya na umetembe so bubu kwetho no umetembe twamurira bu katubwiri umwari na njere na heshima tukakanya delegation uyete etegaraniria mitheka ikarania na Somali ba lakini tikorio kiruma Kuma Gebe North Western Class Chabare
Mukarigite wa Subikia County ya Meru Ahmed Salim na rombete ya Kenya kuwatanira na kurwana na barani ndiba kutambia mwanto yote bui kaitano kwa mbunge wa North Rahim Daud Nori Tidirikari kutekera madhini ya manda gitari barabara mugomone nduguruni ya mwana kugeria gukandana na mitino ya barabara ile onekete kongeleka bari iti nyuma ya maromba ya Eid al-Fitr Islamu na ndiba kiri kana bakiri kimweri yoguchiata mudhuri muri kinda ripoti nikiri musikitiro mutiririo kangangi aramagirija onto bawitiki ba Islam mutiririo na robo trimene pakikungura ntuko ya Eid al-Fitr era babungurite nyuma kutha babungite kwa ntiko kadhumba la ilaha illa Allah Allahu akbar amuna bubu atongire mwanya barabo kinyete kaloneki alanyambo bunge no dimentire Daud ya thakiromba thirikari etigene kwaranira madaktari nikina manto jege mbogo ya thoya kithira kinyamo no thirikari utegera manto mitino ile kuonekana wa ntuko tukiweza serikali kuu na serikali za county wasikizane na wahudumu wa afya warudi makazi kwao. Shauri watu wanatabika, sio ati ni mtu tajiri ama maskini, inakuwa shida kwa wote. Lakini pia tunataka serikali iwekee maanani mambo ya accidents zile zinafanyika. Kifo zimekuwa nyingi, accidents zimekuwa nyingi, lazima tupunguze. Kama ni ufisadi kwa barabara, na serikali ichukue maanani kwamba watu wanafaa. Na pia kurukia tongire baba bathobakiromba thiri nthigurune na gutethira thirikari kurana ikundi biria bikuleta wagagia na mbona kuleta thiri kinthiguru iri ikurana ingi. Kama unavyojua kupitia serikali yetu tukufu tumekuwa na mipango muksusan wa katika mambo ya kuunganisha dini zote, na hasa swala la violent extremist tumelizungumzia, mambo ya hawa wanaoumiza watu kama Al-Shabaab ama Al-Qaeda. Tumeshirikiana dini zote kuhakikisha kuwa imani katika Kenya imekuwepo, kwa sababu dini ya Kiislamu ni dini ya imani. Dini ya Kiislamu ni dini ya kutaka watu wakae pamoja, Waislamu na wasiokuwa Waislamu. Kwa hiyo mwito wetu sisi ni kuwa mambo ya ugaidi tunayapinga, na mtu yoyote ule ana habari yoyote ya ugaidi tunamwomba afikishe habari hizi kwa serikali. Na vile vile tumekuwa na mikutano na tumekuwa na mipango ya kuongea na viongozi wa dini tofauti, vijana, kina mama, ili jambo hili la magaidi likome katika Kenya. Ni muhimu sana ya kwamba sisi wote ni madugu. Hakuna mtu ambaye, na tunapendekeza sana kila mtu wapendane, wawe na amani na tusichukiane. Hasa tukiangalia hata kwa social media unakutanga wakati mwingine watu wanazozana, wanaanza kutupiana maneno. So tungeomba sana kwanza, hakika siku ya leo tuweze ku renew our commitment for purposes of unity. Kile ningesema serikali pamoja na Waislamu tunashukuru, lakini tuombe mambo ya pale Gaza. Gaza ni muhimu sana, watu wanaumia, wanakufa, so suluhisho lazima itoke. Hiyo mwezi wa Ramadhani pia nilikuwa natarajia hawatakuwa wanakuwa bombed, lakini bado imefanyika. So tunaomba kama ni mainchi zile ziko pale juu, Security Council pia ikae, hiyo vita ya Gaza iishe. Watu wanakufa bure, lakini hapo ikiwezekana hivyo tutashukuru, na pia aid iende pale. Mutene Rahim kimanto jegie mbura etho akiuria ntu bethe bakimenyera mono kagitaka kwina mbura na mtu akethwa akigitana rudi mono na kwina ikondoria. Tuko na mfuriko mahali zingine, tunaomba kwamba iangaliwe kama kuna mfuriko usipite barabara. Kama gari basi moja ya kwenda Garissa juzi karibu watu 51 wapotee, na pia kuna furiko mali nyingi. So vile tunaelekea msimu wa mvua, tunasema hiyo mvua hata tungeweza kuichukua tuweke dams, ndio wakati tunakosa maji iweze kutumika kwa kupanga
ukulima na hiyo maneno ingine. Muthuri Murioki, Woro TV, mutirio Kangangi. Right, na nikumira kintu tuko tukiona kanya kakunoka ndio geta kurencho kerete ringi nyumekaita katekuraya. Mabade, we mama mabade, mabade. Ukipata baridi, nunua mabade. Mama mabade. Ukitaka usingizi, nunua mabade. Mabade raino, ni raino, teraino, ni raino, no mama. Ukitaka kununua mabati, chukua Rhino mabati kutoka Rhino Mabati Factory. Wanakupa exact measurement ndio usave pesa. Ama namuna gani? Awe mabati ya sasa ni ya Rhino. Mabati ya sasa ni ya Rhino. Chukua mabati mama ya Rhino. mabati ya kudumu ni ya Rhino pekee. This April, your kids deserve to enjoy non-stop laughter and entertainment for the holidays. The Salulu is to recharge your subscription and get upgraded to the next higher bouquet on Star Times to enjoy a never-ending lineup of fun shows on our fantastic kids channel. I'll take it from here. Sam, shoot the ball. Join Teeny and Tiny as they teach wonderful lessons on Baby TV. Make new friends with the Roblox Rumble Gang. Join Inspector Gadget as he solves puzzles on Cartoon Channel. Save the world with Ben 10 on Boing TV or learn the wonders of science on the Da Vinci Channel. Recharge on your current bouquet and get upgraded to the next high bouquet for 1 month. Download Star Times on App Time anywhere. Start na MOU nabo ya gutigira ba kugarura utoro bwaku gukurukira super mapato loan kuma enjagane ati utetwa garanta utetwa shares na no ore ruru na miaka 8 na interest ya 1% reducing balance kona utungata bwa super mapato loan kana bonge turiongera branch yetu irere yakwe nagwe kana waranire na tugukurukira namba yetu edimu 0711038000 kana info@yetusako.co.ke kana www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride.